na whaailo le malo fo. A sao mai maau le sa folau. Ia o vaenga ia e te tau o na ave ia i fwoi wha mamua. Ia maolo ia i fuafuanga a tona ia se taimi. Whaailo mai nisi o polo inga fwoi a lea o le malo e tu sai fwoi o le aso. Ua wha amautu ina. Ia e mawhai o na usui ai fono al parlemene. Ia mawhai ai o na teipol fo tatou tala whaatau au tuol tupe mo le whainga malo fo. Ia manatu fo. Ia ele atu asu lua masina le tatou tala whaatau au tuol tupe le alona winga e malu masina. Ma le fo iwa ngā lulu e fo ile mata ngā luenga au tupe. Ia o le isi a tatou mata upu. Tono le fo isa mai tauina fo i tatou tustu singa. Ia o lea ua o lo fai perso ta inga male fionga le li pandemia le o se avano ta o foi e momoli atu ai le anga fa tai ta po inga Samoa wa o to ta po inga talo ia e tu sai foi male tu pe lu mo le tua ia le singa ma ia le fionga le li pandemia a tonu o le sa il bayaso talwai ia o le sa o tu foi e awa foi ia le singa mai ia atonu lava mole silafia e ta ua pele fa manino wa le lava sa ta ua inisio a to fatal tanoanga ele fionga le li palemia e ia se lao e ia se taimi o le atu ua il tata watunu ia e malanga atu i fafu au ba lava na siaki fa fo mai ina ia mautino ai fo ia atu atoa le malos ia ina ia mfaya i fo yona fa angalue ina o le lima tau sanga ia ele se taimi la ititi ai o le tawa ia o le tula ai mai o le tangata ita ile atunu ia o lo ato toa le malo siletino le anganga ma le mafofau ia atonu fo yo le sa o mai tau watu le tele o tustu singa ia il tūlanga lava lea ili whaatupeina mo le tausila fia o le sa o whailo le taimi o whano e o mai le whainga malo e le o mawhai o na ave tangata tātou tangata e tonga fiti atunu i whafo i le taimi le nei o na o le tūlanga o lo uti il whaasoa le tātou luasu lima pasene o le tātou paketi ia o le ala le vainga le lei pe a whapea o mai le a fionga le ali i pāle mia ia tu watu e fa tupel tatou malo a o le tani ngal tatou watunu e pe o le aunga lea ia o le urgency o le mana o mia o le whaatinonga o tonga fitinga fo ilona au ia o le lava ua whaatupe i lava ele fionga le li pale mia ia o lo iai fo se so ani ale mātou fo i vaenga whaapufai mo le silafia ia o le taitai mulinga mai le tofi pale mia a o ia o le taitai o le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi e le mawhai fo ilana nofo le vaenga whaapufai e abele mātou soani o lona winga ele ngata o le sao o lona ainga ia ai mai sei fo o lai fo ia le soani el vaenga whaapufai ia lea o mwhai ai but o lea lava e fai a pele so tainga ia o lo solonga le leia na tonga fitinga a tono na fo isi le atu no ia o lo o fiso tai mai lava i lunga ngalu ma pe awole ia o lo fa ai lo mai ai ia o lo fa nga solo pe ana tonga fitinga ai a mai ona tonga fitinga ia o le a wai mai le tato fono tanga al pale bene mo ia a wa lava le tato paketi ia o le isi mata upu ia o le tato mata upu lava le o tato itu malo tato atina elea o le miliona tala ia atonu mo le silafia o lea ua taunu umai fo itutonu le malo fo ia o mafo i ona whaailo i le tūlanga o le asitia iai i le vaenga tupelea ia aile i o atu il vaenga lea awai o le lava e tāpena le tātou paketi ia o le whetuna inga wa mo le silafia o le ta o tonga la iai o teitei fono ia o e o lo tūla i mai o suifai pule ia o le ua mai alfai ngā filfilinga le atunu ia atono le taimile nei ia o whememea ai fo inisi o tū malo po le ale tūlanga le lei e tauanta o toai
ia o le fo i sa fa maonia I lunga le kapeneta o le ata pena le tusi e awala atu le matanga le wengo tina matama itai e whaailo ai foi o le ai se taimi a letu mau o le a tapuni ai ma fa ina ia mafai o na atono lo o lo silafia le atunu o le patoa o mai malo fo e iai foi ta iala mawhainga wha avae au o na ilo o le tusi foi le la ave itua o le a wha iloa iai I le foi sa tula I mai itai fono umalawa I tu malo e 5 sutas ta pena I foi tūlanga o iai a seta whai le stock take le a tūlanga I le mele iai whanua o wai molisi fia foi e iai tu malo o le lava iai ia latou a ofisa tutotonu I lunga o whanua a e sa tūla I mai o le e a bea mtei fono so o vaenga umala ia wa umona wha maonia I le pepa le kapeneta I le fontanga I le asolulu ia o le la wha ngai o I le tato mtanga luenga tina mtamaita o le mta upu fo I lea o le foi wa uma o na whaailo fo I matoe activate le tato steering committee ia mo le silafia ia o lea wa uma foi na wha maonia le kapeneta ia le tato steering committee ia e wha ita inga ma whaatino ele whaingofia ngā luenga le committee lewa ia I lela a whaatino ia atono tato steering committee lava lea e iai totonu ia sauwhawha iai totonu nisi o le kapeneta ia masui o le atunu o le ato e activate mai la le tato committee lea ia awa foi le whaatino ina foi o e toi ilo ta iala ma whainga whaavai o le tūlanga o le atatia ai le tato wati na e lea ia atonu foi o nisi na o tūlanga ia manatu o paule na o mata upu ia o le na o whaatatia atu ia e wha talatala noa ai ia e peyo nisi na o mata upua na tango fia I le lau al kapeneta ia e mai se foi o ni mta o polo o fia sila fia malongolongo puia li ai foi le malo le atunu ia ai mana ia tu atu le vanoa o le sa fa ai lo atu e nanai ia e mana ia lava le au mai ofisili ia anga ia tato mata upu ia ua foi wa uma na fola si atu ia tam fai foi e tali atu ia malfa alo Am come mai o I mai tu aso mai le paketi o le talafa tupe fo le na isa noa e amata I le ya te sema anga I ya o ke topa tau sanga fo le lana tu e mawa tu le siva ngolo saunanga e valu masina o fela sa le valu masina na o le se fulu mai o ke topa mai fai ungo te semanga ia o ke topa mana ia pa sili o tūlanga la vai o ile tau ato to mana tu tau sanga lua o lua tasi o le sam fai ona anga I malima lo masino Julai sapato am fai ona table tato paketi a setema lo na so sufa o le fai ungo setema pato am fai on pasi el tala tupe o ke lo ingol balua po le tala lua le babeau ile fai ungo setema pato am fai ona nga yo ile malo ya o kitopa ma operate ma pa matu ulola na paketi ile masina o kitopa ile ai ala se nga maltulanga le tato yai awa o le lava o tato ilo o le whaatatianga ai o aso ia e peia o le masina leo o man whaatati o apeli le tau o na whai ai le whai ngā pālota o lea wai ai uma whetu na inga ia ona o le me foi satula I mai o lea sa whaatino ilo al tato whai ngā whilwhilinga ia au kuso o le taimila le nei o lo o iai le fuafuanga o le second week of October pol vai asolona lua o ke topa o le a fola I le tala le tupe o le winga la upa matalanga le valu masina a whapel whai unga o a foi o ke topa lea e mai ai ia le pasia I le tala le tupe o lona winga o le a whaato a mawhai o na ngai o il tato a tala whaatau au tu le tupe lea November, December, January, February, Mati a apelila me Juni longa winga e valu masina
e valu masina e whaangai o iai. A lea lava tātou te anga i financial period o uma o Juni Ulai o lona winga o le tātou pāketi lua ono lua fitu. O le atoa i loa sifulua masina e le ai se nga malua o lua tasi pa e inga le pato ate atu nei e pei o le whatatianga le nā o le tātou pāketi po tali fisili le lua. Le avanoa tātou fifasili atu i le tūle o le miliona tala atu nai. O le wamaua atu o nala a whaile swinga tele a nala a tāpuni. Rono winga o le ale ai fo ilani ngā luenga amatatu le taimi lea ua effective ai le tāpuni mō tangata lai whainga luenga i totonu o ofisa tūmalo. Le ai nato ngā luenga tāpuni o le ale umie o le ale ai ni ngā luenga tangata ia o lono winga o le a taatia ai fo ina ma le haia ina po o le au maia lea o tangata i o whainga luenga whaamai taimi. O pulea manto foi pe on file o le to asfulu aso anga I mai whainga malo e tā ua I o titilo I vaenga ia o mea foi le na babe activate e kako steering committee o ngā luenga nā tātou steering committee ai o le babe o fono steering committee e babe whaanga I o I foi matala o ke lo inga kasi lua bai aso ina ia mautino ai foi awa o le whatatianga e atono e talawhea ngai lava tūlanga o lea iai ia foi ia tātou sui o taitai fono o lea lava wa toi foi mai ai pe o tūlanga lava le nā e pui ai ona ua iai foi nai vaenga ia ua e se foi tūlanga laua foi wanga I o iai ia e ua le mawhai ona paau mai le whainga pālota e te taula ona whainga luenga la bea e le malo e le whapela o se ngā luenga la bea I paula bale mea e iai le lato ngā luenga in taun tā pena whai le stock take ta atia o ai le taitai fono o le ala aduatu o laua mautu uma vaenga e transition iai ia vaenga umaia e pe o le aunga le nā ma le intention le nā o le vave activate o le kako ua foi o le kako steering committee o ngā e te le se vaenga e tau ona ilo I foita I ala mwhaing whaamai ia e pe o le tali atu lea leilua ia Tala mono no le toi follow up tu langa le ngalu whawaitai I amese la vai nei tangata ia sa wha moe o le whai ua tau sang a le mai tau atu pe o le a whai whonu whaavai o tangata umala ia tua mai o le masin a matatu ia o ke topo anga ia te se ma e toi tau fi uma pe whapela uma ta pena uma document e o ai e toi tau fi uma se I whai mai whonu whaavai pe tau na o pere ai o le whatatianga o tātou paenga leo le leap wa ile pae inga lava lea whatu amawai atu o lea e taatia le tātou leap po le vaenga si snow workers I lalo mtanga luenga tupe sui inga le wai ai o leo toi fo I le e aontu ina mai e le mtanga luenga tina mtamaitai wa e pei o la tau lea o le mtanga luenga lea nau ta inga ale whainga malo lea wa tūla I mai ia whaanga ioi pol kalame ai ia taatia se tūlanga le lei ma le tala whea ngai auange ia I se whenumia inga awa o lea e o le pol kalame le nei o le ati na e ale a foi a miliona e le na o le malo le ngā lue ai o lea watu whatu tuanga I tua inu umalala whanga o lona winga ia manino le malo ia na ia ta I alam whaing whaavai ia manino foi ia tato I tu malo ta I tasi mafona whaavai o le alma fuanga o le whatu atu la I mai malo fo e mana o ele o iai se anganga le malo e taufi ai e te tau ona fo I whatatia le tūlanga le lei ma le talawhea ngai ona ua iai fo inisi li poti wa tu ina mai ia ua ese fo inisi o I tū malo inisi lava I tū malo ua le whaamanuia ina o lato sui lona winga a le whaia le ngā luenga a labe a I babe al malo ia e le me tūlai mai ia le a fo le malo si anga fo ia le malo ona o le ua whaamatu ina atu tupe ta iala ma whaing whaavai o ma fo na saini le funding agreements ma fono whaavai o lona winga ia e te tau o na whaatino le ngā luenga la bea ia le whainga malo o a fia tonu lava lai a matai ona whai mai le fono whaavai le whai ua
se ilonga pe se ilonga mai ona pasia tala tupe na fatu am failona ia ona fa matu atu fon fa vai la tu te filia tanga toli tu malo e tala le felo inga steering committee le fatino se asolva sofo a olea wa uma ona fai foi fai unga kapeneta le paper kapeneta ile asolulu le te asolulu nei ia ola ile la to tusi ole ala to ave manino fo I te fono ma fo I ma fono fa mai ina ia la to tangia mai vai ngai o lo mai yo ia vai nga e te tau ona ta pena mai la to Yo ngai le tulanga le tatso paketi fa fosili pon le emergency budget ko nga solo le pele ta penanga por tu fatasia fo mai ono ausia ia so nei wa to fa e tau ona activate ai como mo tai ia tonu mai e ona fai mato filo inga male ofisili o le mtanga luenga tupe ia ua fatatia foi tulanga ia a o le foi sa umal fe tanga ina le e le komisi fa parlemene a o lo a wai foi tai ia le tuangai ia mai se foi sa fa pito ia ma le fonga petalai ia o le foi o umona fatatia ia vaenga uma ia e mautinoa ele io o le astolus fulo o ke topa o pasia tala o tupe ai o lo ia ile fofuanga atonu e ia ile fa alau lo ina fa pitoa ia lo nga ia foi lo ofisa le fono le mato fontanga nei ina ia fa ai lo foi ia le aso o le a tipo la lo ia il tato tala o tupe ia le la vai mai tau o le vai aso lo na lua o ke topa ia o man fail fe utanga ina ia wala ba matoi o mato ta penanga le e ta wal te milene o le fa a inga o le tato ona ba tau al fainga malo fo ia mal tatianga al tato paketi le ia ato no le o le tulanga le na o tatia al te binei ai mautino e o foi fa unga o ke topa a wai tolus full waso le fa il tato a SOE budget mai le so tolus full o se tema anga ile so tolus full o ke topa le la fo I wa fa tatia ai el tapenanga al tato paket ia Yung le tulanga la le emergency budget. Aba so le ni te ni na sa no ai ni ta yo tu mai. O le limit o le emergency budget le sa ni to le te ni to ke seni. O fionga no le sa ka ni ya le fionga le ni pandemia. Ai fa mai le sin limit o le emergency budget. Le so finga lo o po ia se set amount for there in the emergency budget. Yeah, atonu e pe yo ngai e saunua le tai o le tua ngai. O le vaenga e tono talafata o tu o le tupe e le meka o le unforeseen budget. O le tolu pasene, o le tufata singa o tupe faalu. Ia atonu o masani fo ia tulanga o kako unforeseen budget e ka oko ale amount nga ile luas fulmon tupu miliona o le faanganga la tato unforeseen budget nga alu yaise me tupu mai peila tulanga lava leo tato OBT pol vaenga lea e ave ia tato tangata mai fafu wa umai fo ona faalus full miliona wa umana pasia al paketi talafata au tu pena os full miliona a olea o te lele demanding mai to atele tangata e ave fa o ila resort el tanga luenga tupe o il tato tol pasene le ole unforeseen budget ia ole fanga yo ye fo atono ole atono la via faita watu mala fa long watu e pe ole e anga ia ile sa no anga le tai ole tuanga yes there is a 3% ole unforeseen budget mo ba ngala ai ol tato budget ale tasi o li mai lalo fa ba ia olo fa anga yo I level tulanga le ia e mato te o mai ia e sauno mai ia le ofisili to tasi ia le tutongi le nga fatia ia mantua fo tato lusu 5% paketi le sa fa anga yo ia ile atunu o le tala fa tau au tu pelu o fa lima o le lusu 5% o tu pe fa le ma wai le lusu la mo tupu miliona le sa fa anga yo ia il malo taimi ai o no fo baba ai le taimi ole caretaker government taimi la nei wa dry up e kaulanga vabe faise intervention al malo fo
a tonu whaatai le tua. Ia, o le ka penga ka kotua a walango mai tia sa le ta penanga. O lo o iai la lo tūla pono. E iai le tasi o lima. O tūlanga lava i o paketi whaanatinati. E mawhai ei la ona keita. A o le afianga tele. O le la afia tongi o tangata whainga aluenga. O tūlanga le nā. O le la whaanga i o iai. Ma iai al process. Process ma sani aia. Ia e tāpena o le wa iai le endorsement ma le wha mauni ngal kāpeneta. Tāpena lola ia mai polo a inga aloa ia al tātou. Ale au malo le malo. Ia o le vai aso. O vai aso taitas. Ia o le atu ina mai matapena mai le matanga aluenga o tupe. Anga i le minista o tupe. Ia vouchers ke kele o le a iai foito tongi a tangata. Ia ona ave loa lea i le officer suetusi. Ia mai lako endorsement. Whamatu loa lea. O le process le nana mato wo o mai le lua o lua tasi. Sa operator i fo tatou whainga malo. Mantua fo i o le sa o mai. O la iai le ko wiki le taibina. Sa operator ia tatou. Ia ina ua mai a tolus fuluas. O mai ta watu ele kapeneta na taibi. Ia walenga fatia. Le fo into extend ai le tolus fuluaso. O le whainga malo le nei mal tāpenanga. O le ua umona mai a tāpena. O le tolus fuluaso aia mai a se te mai. Le tolus fulu o ke topa. Ia ai longa to yes extension. O lea ua tāpena lua lava. Ma o le fo umatou ngā lue whaatasi ai. Ma le ofisili o le matanga luenga o tupe. Ma le matanga luenga atoa. Ia e a fo ia mauti noa. Ia e pasia tala o tupe. Ai le io o i le tolus fulu o ke topa. Ia pe se whapanino aku ngā i le aotelenga. Al tonu pasene ia pe anga i le unforeseen. Tono tatou paketi. No, fiona whamibole o anaka taula ni ale whainga malo lea sa wha o maenga wha o whai. O wha moe moe na whatoa whai le main budget. Saule. Ia tono le. Vaenga le nā o loo ngā ioi ai le matanga luenga o tupe le taimile nei. Ina ia mautinoa. E iai ni vaenga pongi initiative. O lea sai tono le anabatau. E te tau ona amata ina le tatou paketi lea lua olua lima lua olua ona. Ia. Wala na kusini pa mulmule na fiona suipan nito. O lo lea na sang mole fiona le lipan niya ba sa nentia. Whai lava I lava ia le emergency budget. Sila tu ia le Ministry of Finance I lava le emergency budget. Mai mawhai fo I ona whaatupe ai nisi vaenga o na batau. Le ole wingan, ole mafuanga le o ofisili atu. Le asau sila le tulanga le sasau noa ia le fionga le lipan. E mawhai le emergency budget o na whaatupe nisi vaenga ole ana batau sa whalau ni loa. Tāpena ngai o le anabatau. O lea whatua whaatino I le tatou lua olua lima lua olua. Le tatou paketi fau le la fola I luma I le atunu ia o ke topa. Ia, e nisi. Magoinua o le ke I le kako emergency budget. Le ua menino alfu sanga. E te ni sau no, mai fie se kupere la kako ngalua koe le si kous furu aso. Fie se total estimate. O mei ave o mai o kokori o whenga ruenga. Ai le I o mai le kei mea o mai le budget au kua. Mo le tari atu I lau whaafsiri. Ele I lua le taimi nei. Manko fo I o lele I sau polo inga leo malo le malo. A lo ngā lulu e ansa ngā luenga o tupe tu whaatasi. O ngai peia o na tau whaafonga mai vaenga uma ia lea e whaailo maawe I e whaamomo. Tangata whai ngā luenga le malo. O ngā luenga whaatino am tā ngā luenga o fisa o loto o le taimi nei. O au nanga whaakon karate. Ia, matatou pensione mo tangata mātutua. Ia, ua le malolo ngai ko inga mga ilo o māko le taimile nei. Ia, e pei o vaenga le nā lo awe wha amuamu. El tatou tolu sfulu aso le tatou paketi. Mai tiri atu lala o fioma le tāpenanga le budget. Palo mani wa ka koe fo ia a makar ka ko financial ia ki masangi le. Amtanga yu lai uto so fo. Ai, o le ta auto dele forensic audit foi lá dessa aí tem já ministro auto pena mutai ia e faz tua nada ia ada all forensic audit
la sila ya rofio ngai star nei te mi male wa le wa be de kabineta le sa ya kabineta tausi le fe me ka ke se uma si o me malu fo sili mo le sefia ia o tatou forensic audit o le sa abatul pepa ma li poti le ilunga lau al kabineta le asolulu lea ia o na wa o le tu la i mai i le vainga fo il tatou atunu ia il toe se il palimia ia o le wa ia le auta singa ia e vai asinga mafia o li boki e ta ua le iai o le taimi panga noa e o mai ai le ofisi le mtanga luenga o tupe ia ma le pulenga fo e o mai e teipo mai tala tupe ia i lo le il minister po le altu langa la iai li poti a mai ai ia ona batu le ai o atu e teipo po ilunga le kapeneta e le fai o le fai unga ia alaua mai o i o le ia le tūlanga ia o le nganga lava ia i tūlanga ia tina e whapea ia o tilo o le ase outcome o li poti o ani le sona tāua ia e whapena fo i ona tau tai fo lau wai ia le whai ngā mālo tūla i mai ina ia awane i toe tupu ia e pei o le a fo il tali atu le nāl tātou forensic audit ia pei a lewa konfesi le fatoa mua matoa manu e lewa fioma tātou whiro i ngā mōmoni tanong toi se mele whai ngā mālo e se lo mona wai lewa e toi whiwhiri o e le whai ngā mālo e le tanga luenga tupe o se tanga luenga e se taua wa pe o te mi foi sa e se e ia pe sa tele ana i la mo foi sa fe o i tua ia de mata wa ku de fa tu tuanga la o fio at mai sai e te o veina tu fi min sta o tupe pa vai tu la na tupe ta tu malo o le nganga e whaftai le tua i anto finga manto foi ia sa mato se e mai le paia inga talwai ia o le sa au mai le whatuatuanga le fionga tamaitai palemia ia le fionga sa whapito ia ilo uia fo i tūla i mai satu ua ia ile ato atoa ia peta i ane ia ile to e alu i tua tatou sa ia o le fo i ua tūla i mai le whai ngā malo fo ia to e au mai fo i whatuatuanga ia tea o te tūla i mai ai e mo i au tō finga ma le wala awina e le whapea fo i e au mai nei tō finga ngā e seila e o le ako ke sisila mai e lua o lima pea o kou kākaso i fua i oe ai o le mea ia o le nau ta inga whaatino ngā luenga ia o le anawa tau o umana whaatatia le foi sa o kou a sisila mai ai e le ai se vai panoa i tū malo e lima sutasi sa ngā i ai le paeng whaapufai o le ale nau ta inga a matou sao i maau o vaenga ia o le ave ia i matou whaamomua i le matou fo ia a wheloa inga lea mai tū malo i lima sutasi o le avanoa sa a mai manino ai e tū malo vaenga ia matou te mana o ai lea wa umanga incorporate ko kongo le anawa tau o le tiute la ma le matafa i o i lo tūlanga wha a minista o tupi o le kaimi lima kausanga pe ia o le emo le mata le nau ta inga o so se fai ngā malo ma le fionga le pale mia ma le kapeneta a umai fo lima tausanga o mautinoa wa ausia uma vaenga umai pauanga o mea o le whakakari mai le atunu o mea sa mako polo misi le atunu o mea i e kaunsa vali ai mea fo ilale na e le o mawhai o na matotu o mia le paketi a wa le paketi ngā ioi e so se atunu ia pe o le tali atu le whafsiri au mai tau atu pe au umai ia kako mingu ke po wa tasi tu la Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans.
Get hooked on the great taste of skipper tuna today. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota.